dobrodošli u novu epizodu kanala. Da ćemo igrati nešto novo, a ta nova igrica je Headball. Pa hajmo da počnemo. Idemo. Evo. Online Headball. Dobro. Push. Oh shit. Ne, zašto? Dobro, znači morate da mi dodate B0231. Evo imamo ljudi jedan spin da zavrtimo. Ajmo. Opa. Evo šta ćemo da dobijemo. Znači dobit ćemo Cvik. Cvik, znači dobijemo. Ok. Ne. Da gledamo okrenom bez D. Dobro, sada idemo na Season. Morate nam dobro, znači bilo 2-3-1, vidjeli ste. Svaki je moj lik. I idemo protiv lika. Nekog. Surging, evo ga. Oooo, pa sine ti naš ništa. Fana good loko. Dobro, sada idemo. Opa, i 1-0 ljudi moji. Ne znam zapravo, stvarno ne znam što piše ovdje da sam iz Hrvatske. Ali ja sam iz Bosne, tako da... Evo još jedno go. Ja sam iz Bosne, tako da zanemarite ovo gdje piše Hrvatska. Opa, hop. To golaso. Evo lik se čudi što je oliko gubi. Opa. Kakav gol. Ok, what the fuck je ovo sada? Dobro, 7-2. Nećemo biti. 7-3. I golaso nisam gledao. Nisam gledao ovo bio. Dobro, prilike za lika ovo bio. Opa, jo. Opa, ma fora. Golaso. Gol! 11-4, inače odigrat ćemo 2 ili 3 utakmice. Lov. To se obradim. 2 ili 3 utakmice. Ne znam tačno. Dobro. Evo mašini gola, da, naravno. Znači lik kao da nema veze s vezom da igra. Ali ovo zna neka spas nešto. Golaso! Ništa. Ali ipak na kraju za nas golaso. Dobro. Mislim da se Ljeljak ne ljuti, boli me briga igrica je ovo. 13-6, Ljeljak nam nije mogao ništa. Znači, idemo protiv drugog protivnika. Da. Neće mogu stati time, nego... freeze. Dobro, skoro u drugu utakmicu. Dobro. Boom. What the fuck? Sad moraš s njim da nule vode. Shit! Ljudi, izvinite zbog ovoga drana. Opa. Šta je ovim ljudima? Šta li igra danas, čovječe? Šta li igra danas? Vodimo, znači, ljudi, i to dobro. Nevjerovatnim rezultatom za ovako kratko vrijeme.
Sad, bum. Bum. Dobro ljudi, jao! Dobro, nećemo se ljut. Opa, hop. Ne! Ljudi, baterija mi je prazna. Trebao bi uskoro završiti epizodu. Sve utakmice. Znači ljudi, izmijenite što je ovako klip kratko trajao. Baterija mi je slaba. Bilo mi je dojelo, zato sam jednom htio da snimim klip. Dobro. Nećemo ga nakrčiti jedno 20 do kraja. What the fuck? Znači ljudi, skinite ovu igricu. Samo da na track play i kucat online headball. I prva. Znači pokazao sam vam kakva je slika. Ako morate sada sve raditi, igrati multiplayer. Znači ako hoćete morate mi dodati da igram jedan protiv drugog. Znači Benjo 2, 3, 1. Evo vidite, sada je iz Bosne. To su mali lagovi. Ali eto. Nisi pustio gu. Dobro, samo da vam pokažem šta morate raditi ovdje. Dobro. Znači, skupili smo pojena. Nije pojena, jao, meni. Coinsa. Znači, tu morate igrati... What the fuck? What the... Dobro ljudi, ne znam što se uopće sada ovdje događa. To ljudi ovo. Čekam da se stavi. Kako je ovo bar, ako ćemo samo izvezač. Dobro. To sve brišemo. Znači, evo ovakva vam je slika. Znači ovako ovdje možete store. Vidite, neće se kupovati. Da vidite. Sve to možete uzimati. Što ljudi su nove, ne mogu da vjerujem. Kapušno. Shit. Ljudi. Sada ću vam pokazati kako da dodate. Znači, ići ćete klim. I samo ukucati, to je moje ime, Benjo 231. I dobro ljudi, ne znam šta je vam više pokazao. Dobro, to je bilo to za ovu epizodu, vidimo se do narednog klipa. Ćao! Ćao!